cicing BDI mah karena resel mending nih istilah di dia di imah maja aya si Eka ya nu ngabantuan. Pisang gorengnya tante. Ini kamu yang bikin Eka? Iya tante. Nah begitu, ini baru anak perawan. Kalau cuma buat pisang goreng mah mudah tante. Ayo coba dimakan tante. Oh iya Eka. Gimana, enak nggak tante? Enak Eka. Eka, Apa tante? kamu mau lama tinggal di sini? Ya tergantung tante. Tergantung gimana Eka? Kalau betah ya lama, kalau nggak betah besok juga pulang tante. Mudah-mudahan kamu betah ya Eka. Iya tante. Aing penasaran nu kemari lewat ponakan si tante lainnya. Nah aing mending ka imah si tante. Tapi aing isin deui. Lah aing mending aing ka saung si tante heula. Ih, jaya jelema. Sahanya? Ih, kebeneran aya si tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani ka dia? Aya naon Ani? Hayang ulin be tante. Oh, Ieu saha? keponakan tante anu ti kota. Oh, keponakan tante. Gelis. Atuh geulis Ani ja awewe. Aing ngaranna saha? Eka Ani. Tante, ane arek anu jamil heula ah. Ari maneh mani lolpot karek datang langsung balik deui. Aya perlu tante. Oh, Ani, ieu pisang gorengna atuh. Iya pisang gorengnya. Bener tante. Heuh sok. Nuhun tante. Tante aku mau keluar dulu ya. Awas, jangan lama-lama. Mati sakit bae nangtung. Gelo si Ono, Gelo, sugan aing sia keur ngacir kitu. aing ge boga adab ani. Banyak aing ke di sisi jalan ani. Pisina si Ono, saki di sisi jalan. Aing mah waras kene ani. No, kadi ge no. Naon sih? Kadi ge. Ponakan tante EN geulis ya no. Nanya ani. Oh, ngaranna Eka. Ani, gerisan mana yang si Jamil? Geusan si Eka lah, si Eka mah herang ngagenclang. Hari si Jamil. Jamil mah butek no. Aneh dek sia. Jamila. Aku bukan Jamila. Aku Eka, keponakannya Tante En. Oh. Gelis, Cak.